ebusiafo empempi na ya na ye kase amane ene amane eye senie ya ye si efa ye ho ana senie ya ye boye bra e de fire the perform as culture is a way of life. March a month of Ghana. Month of Ghana, they celebrating the birthday of Ghana. They say Ghana is 65 years old. And until the March month now from 1st to 31st or 30th, no, it's all and the Magana, the Africa, yes, African way. And the one you did Benkunin Kruma, a pepperensa, Fufoni life soup, a mutuaning cat and quire, Kokona Majinum. I am Pessini ko binimum money and contumri. I tree a dim goko a gusso, on pano the Kobe, one may be the atoso, and water to me at the atoso, and any manta you womb. I will see any discuss say a fire mania and your mamre. You are watching and I had a so hope. If it's a month of March, na opia bontia who send for fun shade fried rice, ne jollof, ne junky foods no. You know moody and pesier and ne docono and cran docono fufu mutuo benku apeprensa ampesier bibia sie na no anayedi. I'm going to Fambra Attention TV so, and yes celebrity the Ghana month and be Attention TV so. I'm going to be so Attention TV so Attention TV Facebook, YouTube, Twitter. You follow, you like, you subscribe, and comment. Oko Twitter so you retweet for us. Oko Facebook so you like, you follow. What's me be YouTube and so. On sakebia ma job papa enso ensan kebi na ono so enhwe video bi midin ene akosias ba so me ntwa me ho me ba me den komo twetwe e be hihye so Ada se wonya abre e de twema me twa me ho se mape e de e ba ye ya mamro ene ya mane ya to atwene ana eda so oman ana enamsunsun nsem ya ekoso Ghana no ha sentino Ghana fo binim kura nkai se Ghana ye culture ye de culture ma yesi amane ene ya mamro mensa akasofo SK otwe e wo dem ha se ya mani no epetwe ko nim se ye kon sunsun mu dia o ya de papa e wo ho amefa sida kese enkom ma me ba ko bia ono de ne ho asi wo se wona woni bia jan kan musia mobro wa ono ne de ne sika ebe show mo enti wa wo bibi edima foundation bi no mpacho e show bia fo ani epiemu e wo university foundation e ho ana obenya foundation ono de odwene nkrofo ho kra esne ne ho ani na busia friend no e wo 054 8302985 054 8302985 054 8302985 yanko ne so for SK Ochre and contribution ko apa ma apa ya na man did say bia eyeboko oh radio adumakwa and then so what celebrity month of Ghana so I papa ye kasa amane ni amamra enide yo mi chia matiefo nyina na ewie nwumiri na Ghana form penfo a omo de omo di yanim kan ansa na ya bedu na ewie mu sesa na abrabo so amanye esesa no omo na betuma hu senya ashas no eti ichia mu nyina maso mama so pen na me kwefo nyina mi chia no ya kase amamra ene amania omudi ne se na ewo nchichim yewo oman bia ne na mamre ne wo abusua bia ne na manie nti Ghana ya mamre no awo sadete na ene sua 30 bruni se copyright ye share film crofon chen ma ye de Christ ye jato ya na nanom abreso na ye waduane bi a sese ya ba obakroso a omisa fufu omisa baire na omisa semia ya na nanom mo okay so na aba bibi ti se ndo ya na nanom na ndo bende abekan oman
different sana amamre ne so ebi afifiri mu e bi abekeka kan en kan tete amamre bi ti se ensagu ene Kristo sunti en sheda nti achirima ya ba ekra yi nu na de ba yegunu ahimfie akasa na ahimfie ne nsumpo no ya makwete se ukọ ahimfie ba wakọ ayoboso dem nti niama bi o wa se ya to atwene sofo bi preach na no krokro bet onko ahimfie da na onko ehwe ho because ko no ba yese watomra nti no aso na ma oko nti preach na no preach na mpo na asore ye no kro bi ba bia obetomra because unu mama mre nti ese amamre ne de ubisami ameka se asesa enti se nka tete no asesa ene Bible na mpo a ye yakofa ye oman Ghana no ye wo kwan a ye fa so sum ye nyame okay ete na kra wo concern sorry abo se ya tu nyame bi egu Ghana ye sua oman bia ma there was a time na meter radio hona am sa do my friend the moment news na padina interview no no ka ai fabe was no o ka professor na man so masa ka na nkrofo na no mo ka no nti asem kwa ye ka na me na no de kura se wo sase mo ye so on tv na Ghana yakoye wo tisa brofo brofo ne brofo ntin nti asebra wo ka kira wo ba na ana wo nua no ana se wo nipa na wo ne ebo bra na wate ase no o ka brofo nipa sen na te brofo program ya mo ye betuma kana brofo okay that wo pesa wo mine te asema wo ka ade a wo ye baby a wo fi na baby nti o mine mu na wo kasa kira anya bro kirifo na ye kasa kira wo so nti kasa kira nkrofo na no omo ho no oye nyina ka mamre ho that brofo ye ti ne de kushia brofo yes obeka brofo bet ye wo bibia na ne mre nti na ye manusa nti musi ne mai na bebre na ya nti awesh ne ya soro ko brofo akase na ai afikra na be constitution article 41 so there article 51 section 449 nti o man bia wo ne hihye okay say am say glass na me no ye ka afade ho asem na me ka say o man bia wo kwan afa so fa na tade anana ntoma usia amrani na say wani afira ana igbeni nka tetefo na omani afira mu tie ne de omudi dase say usia na nyobi ana de ka kiro say nipa ya obey oya amrani na usia asantini a se woni mama mra wo se papa ya obey asantini okay se usia fantini so bo se we fantini ebi ni say wo be sia amrani pani na oba no to fi kwan na anopawa sorema ye watare bi minim se na munim dia ye freno swata pullover sana ni no swata pullover we kete to se pullover kasiye sen jokoto as jokoto ya dross jokoto sani kano my friend jokoto na swata na ye top okay o pullover top anya down okay o se meduni nsaha ewi abo no se ni jokoto no na oyagbe o sansu front at the same time o tutu ntuma egu na the tower egu no kon show antise you see as show no count na ya esiatra oh anya o shwasem na nka tete na awia monsen and some of them time awia mo ye di bro nya wi opesi opewe opesi ya twa mami ye di bro nya wi na opesi ya insu baby e kwose insu akase nyina ayewe into opesi March ending in insu beto from January e bia December first week so to this March ending na awia na boni nye bini onam falasa nkoko ase a
Wa te se obi ba twere e masesa nso sa time no be hia na ohye jekoto no ohye swata no ohye fra no ntoma otutu so opani bi otimi bia ebi kura no ohye frugu osande ntoma de aguso na tawo gu no kon no kura ntu na apeltu sa akwa we egbeni ubeshia asantini ubeshia no ono so ofrantoma otutu ntoma gu kura no poma na ono so ne tawo eguru kon anase kura no na oba npe na fradi ni mu na abos akwa we santi ubeshia mfantini ubeshia no wa hye na tade kama to na abone tai no oba ana na tare na fade na otunse kwa we mpania but enenu ye di nema nyina afrafre so atase oba tetini oba untumi ndressing fa trousers mpieko enye chiwade but na Ghana mamre no aka mamre no enkresa so obepie saa keke na wash trousers ana nika na bikuso na wo de nam no so we she nika wo she nika wase na skirt iguso okay ana de tuma na wo she watare so na de ko but ene wo be shia opa warfa wa wo ba bateke okowi otukwan o she trousers. Is it to move? Is it to move? No, that's it. You have a content. And home bad. I didn't know. We will not if you are buying. And ye, I would say, or never can talent. Oh, wow. See, trousers no program of Nika program of womb. Tetana minim, Mrs. Tanum, Mamma, down by Fabino. Your co school, I'm sister, mom, dress the funny canon idea, America too, Nadianti. But on share prince, or Sylvia, or share Natad Guson, a senasi, underwear, or bar, a senasi, any prince. But on a simple Natan say a corner about the Tossimi, Nessa on our Neha because of Atadiana, a cheap ceremony. So, but and then. Eni biena baama oba penny hwene tebia na wafa trousers kwa na ehye na trousers ni bono enya open trousers bi wo wa kama na trousers na ba no nylon ade bi a et se tire nti etichire honam no nti etichire honam na unyama bebre wo be fi se wo shatare etena e wa ponte ndi se wo bi a unni mama me wo di unni e chewa anya se benche but to kwa afa so share no asai atmosphere amankofo so atias nti ese se ya mamre no aban bi betra so Ghana de yempe papa yempe no kore oman ya yetini se wo obi na adwuma ya moye kura memfa nse o manager or you be your staff so of course I for try for you brantam now be can say on your correct me pana so no kwa o do kwa see oni pampe ncherechere okay into be oba wa wo teke na e ba cheneti no tradition na tradition no share no yet in client here so make any say ma bo me trim na make tradition na o share no wow yonko ba kra usia na wa bu se ni wadwuma akasa na ya hwa enti ya mamre no e wo ho na ya se na e wo ho ba ya se na because ya ye ma approach ya ye ma tra nti na enya fine amamre ne de se kra maka se obia omu because se wonni mamra wo ye niam bi sa watomra ye be fro anfie na me ka ban bi betra so fa safa dia o twedin obema ye gwawaba adentia se enya fine o so Ghana de enya se wo Ghana de mpo ese se wo afade a ebema
wadi huni Ghana de mpo a ɛsɛ sɛ wo nipa no kama na sɛ wakɔfa bibi akyekye wo wayɛ ase ɛnɛ da bɛ ɛnɛ adwada Friday no me call baby Friday na me call ye no efie na me call mu no ndu na ja mbehia me na ma me call ya mutase na nipa na me call fie na obi so fie abayiwa che waware fie na oba in fact ne kunu onim se afade na wafa no enye be wanka enkyere no so kan wenti dia me but me kodu ho no na me ni di nkoma na yere no obae wa ohye travel enye sinika no hufuo travel kin na ase na mo akyekere ne sra ma sabi na body material no ebi nsen ho ebi nsen on sense a tight na ma drop me everything no dey make do me so wa ma ko me ko carry a che nukunu no ape afi kuna hu se wa dress ma abroso ndi manimu ho na fi o ka chen se if you enti wa hwe afade a wa fe eye na I say wa fe wo manimu na so otinifie e otinifie casa but enya dia e push se bi owo bi aba wonti ma me nkof iye bibi anan ko tsam because of it so shata but atare no wa shimpa ankaye so ajaje because ye frewo akatesia akan amamre mu akan amamre no ye frewo akatesia akan hu fisi ni pantine nyame boy na ye onim se bedu bibi e bejimi sei ndo boy naked ndi nyame ya no to nyame na dwum do ho se no ye bejimi nipa bejimi to the sense aka obesi obi no obakra no anshata because na because it's not boy naked no oh yes because onim se nipa okata no kra nyame bomb one woman said was that on the eni akata nti kwa fa so boni bia no nam no di mi kata on pe na wansa na said o si boy no obetu di mi akata so ma me money passe na me yan papa kra ono akasa be se na ti on sasa na ti e na ni paso me penisa nti ono akasa po ankoka kire nyame ono akasa na me amepe bibi dia kata na onkotwitwa nwia ahataw ne hataw echiri na ni bie no ba so ahataw no nche na ya intene ebe wa dua ho na ya bore na ayet sentuma nti omo wa dua ho odua bi wa ho ya bore o usi ube nya na ayet sentuma aspand na fi omo de fra na fi ba se ebe dua asawa cotton we cotton na fi enibie ne ba no na ye dia ye material na ye dia pamatare isi na fi atare ye de kata ye won ena ya shempa nke eze tu tai na emma no kra na mutumi ya dia mutumi se me hwe TV because me hwe TV am one because nipa suba no am say me nim yeti hwe mem emma money mema na tono this is mema ya tono oma dress kama no mo tono mo wakofa wo se bra be back and be dancer fama hema omo dance ma musician in fact ya man we nyame o wasem bisan sister but dia ya twem kona ho because bible say no men ka obi o ka kire ni ase me nneewu odiewu ono ka che obi se no diewu nso no diewu ana amen no masa nso wo bites won dem nim sade na nya yempa ifo na die so no sika no mo hwe sika wia no mo hwe na nya se nipa ni siesie ana na nkoso eze yo man ade pa ko pe iska no bi ahwe
kronobo na sika no ko be fa so benya okun a de akopeska onyo ntini pa na onya de obetia because onya obekun te sa akoko ndi oman no tiri na nya me de ma di kanfo no ye de na sekra na chese wo de nde na sekra amamre ne amane wo ho na so ya say no very good nti de na obeka chere Ghana for nti ni America chere Ghana for say ye work book bi ya ne o elementary school na yesu ya PC book ye friend sankofa so oh my Ghana ne ye be ya adwena da no Bible mpo kan Bible ya ye say okay Isaiah o say mo misa baby atete atempon no da na mo kofa so nti bra nyame fa ye nko yi bra nipa nyantwa mu anka yen san kofa ehye papa mamre ene kasa kra ye kasa enye de okay nka tete na obu wo ho akwala hu se ne maame ba ne papa ba okosia no kwa ye foka ana otifie na sister pani brother onya kunya wo so e so friend dem ne onya adwene na yetua fe asamleni fani ebetu anti sada ba because na petrol na bia duniti na yetua fe na tete no wo se wontu afe but say no na yetua fe na tete no na me kan tete na ye ka bi friend wato nchen na new plan no na adi na taxi na kwala ko jira David metia over won't me nyira a seat one man one seat nti o Charles Kadia won't me and na kra three sorry gina muma penny transit na wa he nti baby o man na ko du ade tatabas sana ti school boy you class one you cry obetua because of the seat so ati say nti se betuma sa ko yechi akofa ya mamre ne dia ebe boy ya ho sisi ye nantie ye kasa na ni nyina no kasa no ba bi akodu no ayo man no mpemfo ne di anim no o ma na ma na basa go na wo hwe youth na yenya ye bebre ho ase but ye mpemfo na hye youth na bufo too much han se wo hye obi abufo na eche na o kasa chewa no de bufo omu but o man no mpemfo woni wo ni sisi o man no wo mu nkwara no wo nwene nkwara no nti ma ye so ye muwa akasa so atati why o se na make wa hwa so bi kasa bi o hwa nya mpemfo no ebetuma base ana to but wenyin fi ho na onipa da se ne na maame awo no wati na o wadwene na odwene wom no di nipa nim na oni nipa nanti beka was ai parliament say to but na ye yi no mama ye ndwiri edan ningu na mo yensa mfanye washroom na obitika what is this ye be kunkum ya ho hwe nra me kosum Saturday no me ba ne sawom to but ya ade sami me tuana me no wife obi o pe bia ko to but no say covet you know payment no mo ye or war no mo ye ka be fam ka bi bia be hwe ne side e na traffic ani na mu so mama nam say we mponi o na so fi say to butu dem akwani dem a obi akọ na we work ma ye wo gungun ye because that many be work crowd odu work crowd na dwara maso order but no dey ahwem na nsan ya tema road ebiensi ye jito aka no ho ye busy that time pono akokunipa na obeka je ye fa sa de we anya se bia ye ndwiri mo na bia wonye bibi work to butu na ye de eto bre oman no na oman no akona nim no wo mo baje 11 o mo si ya fa to butu no fanye brade bo kwa ni finfini what is this nti se o ka we na akwara bi tia yes okay nti wo mo kasa no o mo ne ye no se sa ya mamre no na say finfini for no and because wo mo penfo ya say no di a kire no na shia ni odi animu ne nante nti those are leading our country no omo na ma yesu yesua kwantu how to talk to them mama anya fe kasa ne nye how you are dey bi wa tetere ye fe bi kasa kwa o man panie tu kwan ya nkobi of a brain or the koye na wa ba na man focus so brain ne boarding oh ya no me parentam no ye pentam ye kono tamu bi say ye ye pe kan se bi na fe wa be jira ka kire ye ya
yanko bi ni sɛ na yɛ peple na ɔmampanin bɛtumi adware wɔ mu na wagya ne na wɔ mu na Sophie. ɔmo na ayɛ o ɛnyɛ ɔmampanin na bɛka yɛ kwa na ɔmo kɔɛ no yanko bi but ɔmo baeɛ no ɔmo ama ne ɛbɔ mu no na ɔmo yɛ hu sɛ ɔmo na ama yɛ yɛ ɔmampanin na kyerɛ sɛ amammerɛ no ɛne amanneɛ no ɛnyera ɛda so wɔ hɔ na so sɛe ana yɛsɛe no ɛba sɔfo ɛske ɔtwe yɛbɛda ase sɛ ɔnsa ɔbɛka yɛ nsa ɛwɔ studio ha no sɛ abusua ne aha ɛne ɛde dwumadie no ɛbɛsi medin ɛne akosua sparkles makra ho